Makufika lesi sikhathi ngiphatheka kabi. Awungiphatheka kabi. Makufika lesi sikhathi njengalesi. Ngoba kusuke sekuyisikhathi sokuba sihlukana. Bathi abanye uyiphatha umedu emithi uphatha. Uyangizwa yini? Kodwa namhlanje ngijabule kakhulu ngoba ngikhuluma ilanga le-Heritage Day. Ngiyaphuma manje. Uma ngiphuma ngabafana basembumbulu abaphikelele. Laba khuluma khona ngendaba ukuthi awu. Yey bakwethu, uyabona mabekhuluma ngale ngoma awuyilalela ukuthi thini sale kahle. Yabo zawela njalo Yabo zawela njalo Yabo zawela njalo Kayana mabele chogosi sebo shogosi sepo maganjana Yabo zawela njalo Yabo zawela njalo Yabo zawela njalo Majobulu bethetho bakabhekana nawe sokukhuphuka simsela ngamathelo kakhe njengomanyosi. Kuthini nje ukwenzele emabhesini? Hayi bafana le ngasho ngathi hayi ngizakancane mina ngijabule njengamanzolo adlamnyama mhlophe phezulu. Wasebangampela bathela ukuthi khuzi izinto ngamajogo sona base hlokudla ngamakho ufule ukubuza ukhuzi ngizanka mthaphe kanyanga la kuyakhona. Wo! Yabo zawela njalo Yabo zawela njalo Yabo zawela njalo